Askiki pantaklitaki kunilhamas kaptasaji churutaka futboltoqetakam yatewinaka utji. Bolívar tamaq Lanús tamam nayrira tawin ma golaru purap tawai. Lucas Chávez jupaupusi Qatar Bolívar tamatak gol uchantawai. Ukat paira natawin ma gol chusaru Lanús tamajatipawai. Sapa gol Mateo Sanabria jupau chantawai. Hichamaraq olwaretitam Pablo Godoy jupawirtani. Jupar Sergio Carranza, Pablo Ciacia, Carlos Forastieri, Cristóbal Rivas, ukat Luis Galarza jupanakaw yanapapjani. Independiente Petrolero tamaq irnaqawinakam qallantawijewa. Kimsa tunkanatrinakaw chikanchasiwiyapje. Ukat Iván Brun, ukat Dustin Maldonado jupanakaw machaqratrinakam nisawiyapjaraki. San José tamaq Nairir Divisional Puriñantakej machaqratrinak puri. Igor da Silva, Kevin Ferreira, Manuel Sousa, ukat Felipe Coutinho jupanakaj brasileño nakapjewa. Ukat Miguel Orías, ukamnak Arco Jarquiri, David Tampico Torrico jupanakaj boliviano pjarakiwa. Mundo Deportivo Yatir Tomatakej, Barcelona Vitor Roque Huphatsikti. Akan tiraj tunka pakalkon maraniwa. Atlético Paranaense tamananati. Chanipaj kimsa tunka millón euro nakawa. España marcan Copa del Rey antawin octavos de final ukaj samita jewa. Akan atawin kaj tunka pakalkon, tunka kimsa kalkon. Ukat tunka ya tunkan udak salakkipan aka paksitawa pasini. Aka maniwa natawin akaja. Masuruq Europa toqin anatawinakaj utqhawayarakiwa. Hichaq sumawinta tamanakan anatawinakapa uñakiptatani. Nias La Liga yantawin Villarreal tamaq pagol mayarua Real Madrid tamaratipawai. Villarreal tamatakaj Jeremy Pino, ukat Gerard Moreno jupanaka golana uchantawiyapje. Real Madrid tamatakaj sapa gol Karim Benzema jupau penalata uchantawai. Serie A yantawin Juventus tamaq magol chusarua Udinese tamaratipawai. Sapa gol Danilo jupau uchantawai. Monza tamaq pagolaru Inter de Milán tamam puraptawai. Monza tamatakaj Patrick Ciuria ukat Luca Caldirola jupanaka golana uchantawiyapje. Inter de Milán tamatakaj Mateo Darmian, ukat Lautaro Martínez jupanaka golana uchantawiyapjaraki. FA Cup yantawin Tottenham tamaq magol chusarua Portsmouth tamaratipawai. Sapa gol Harry Kane jupau uchantawai. Ukat Liverpool tamaq pagolaru Wolves tamam puraptawai. Liverpool tamatakaj Darwin Núñez ukat Mohamed Salah jupanaka golana uchantawiyapje. Wolves tamatakaj Gonzalo Guedes ukat Wang Hee-chan jupanakaraki golana uchantawiyapje. Copa de Francia yantawin Olympique Marsella tamaq pagol chusarua Xieres tamaratipawai. Alexis Sánchez ukat Ahmadou Dieng jupanaka golana uchantawiyapje. Hichuruq Europa toqin anatawinakaj utqharakiwa. Nias sumointa tamanakan anatawinakap uñakiptañani. La Liga yantawin pusi haypiruq Atlético de Madrid tamaq Barcelona tamanpiu Civitas Metropolitano anatañ uyunanatasqani. Serie A yantawin ma haypiruq Sampdoria tamaq Napoli tamanpiu Comunale Luigi Ferraris anatañ uyunanatasqani. Kimsa hayput pusitunka pesqan k'ataruq Milan tamaq Roma tamanpiu Giuseppe Meazza anatañ uyunanatasqani. Inglaterra marcan FA Cup yantawin chika uruchikataniruq Manchester City tamaq Chelsea tamanpiu Etihad anatañ uyunanatasqani. Uka kiw hilatkullakanaka yaqurkama ma hach'aruntawi taqnitaki.